Nkore media ntondera kwakira no kutangira amashemerwa ni mwinji akuba mbi no mugezi muri itano ya ni Beazine ZDJ kana kwakira na kutangira ari Nkore media program basically ni ngumwerato of course ntubatuho kuretera aba artists ba celebrities icons abantu abakabi omunamunongo mu Western Uganda feel Ankole enjoy Ankole we bari kusubscribinga no kumanotambura nito kugahita kuba to atandikire package shaka kandi utakachikoze do it now erizambinire omwe abeshonguzi abakusinga yo trending these days kandi nimpamya ngo waragumize mari kutopinga charts ombere bikuzakora taho hano yo mu Western Uganda tinkwenda kumwanjura kubaruho naza kwigambira twakutangira sebo yo nashimira Beazine bro amina I'm following you bro amina madziwa aninye muhadizi wawe se aninye muhadizi wawe so like Vally music in the Gamba situation booth strictly music tera matafari of course wagamba Vally music nubwo ko tundire hu music arabeshongoza bakingo butunguru bawe mukabe kandi watandika bakatinda bakatera music baruha bazo mu kindi so kuga kandi naco kibakiye open kuba strict okagira strictly music takande ukateka mu dinkana kanza kudeta strictly music one day banendo amen so Vally music twakutangira ari Nkore media nyina ashimira nakira twashimira bwo kubugana kandi aramusi abahageze baho abantu bakumpagira nabaramusa kabene mbakwata mukafubanjira kije woro kokati kichimanye kuko basa kichikora ntabine but ikimura Nkore ngambe musubscribe channel amina subscribe ngare Nkore media kandi na channel ya Vally music of course turumuntu kukiganira Vally music omuhadizi ninga shomure bito media tunechinto chikudira ngo waka media ninga every hour every minute naro umuntu mufu wakure ningo wakugana Vally music nuwoha Vally music no mushongozi wa Nkore shaheji shongozi wa Nkore icyo kindi kumanya kuko still no mushongozi wese nabo ko nikiriza ngo tunabanyankore bindi mu Amerika bayi nando so statement is Vally music no mweshongozi ariko moko muri Ankole komo Ankole kuko wese yo twashemerwa kubugara yo kwino muri ta kama we coronation Tijana kura na baby queen eteshe ngorecho nchon kwenda tanditiro akwa Vally music most of my colleagues nanye nimbasa kubandemu eteshe ngoro ncho chayonjire kureti izina na no kutwatanisa ni eteshe ngoro cyo kwino muri ta kikaba kiri mama na naguntara cyenjire of course I'm the writer you're the writer I did it na chizura ngo it's perfect ni ngeta blessing because tuna tujabeshongozi n'abatire bakagwa n'abaremba kitera tubakandikire so with time when the right time hits no koreche kabinkecho cherabo yeah kwino muri tano kadikoreranga kwino muri tano kadikoro muri situation ni human management yawe so far ni studio ya audio umundo muri yo hari mu studio ya video tweta yuri visuals yeah so far Vally music inebye shongoro binga bingi iro current tuzabina ni mukuzabina kuba Vally nywe izina Vally kugira ngo nirese konko kukwata kuchaka ino naba inabilo kuzana mnonga ka radio stations za music za kushanga bishongoro biriya kandi this time around we are pushing now no muri tano kiboneye around ibintu kebipsi I know hello the latest the four latest songs so Vally music aho ekinta kuza kubuza akuba buryo umwe nabaruhira kuri ka lockdown anyway lockdown nothing kujikuruka kanshemeza ekiriya kabona gaye ati yo tokuchimango shaheji batwigwira ati tokukimanya ngwaye nebyakabi no wakabihati Aza nyuma kafuna muri lockdown so ati Vally music nyoka gifuna positive abandi babarebera negative konkanyo kandi abantu binji ne bari umuntu bajangwa yego kudabonekera kabi kanje no shakanjirinzi niyo yabere blessing ya it was a blessing in this kandi no shakubera gake byanga ni kushawa twindi kandi ataho twataga nafuna kimaisa ngo batretere division basakina time
By the way, I'm joking. But abarebere na lockdown bingi ababona bonisibye lockdown bingi tibeshongozi bonka n'abashubuzi n'abamabara n'abafite n'abaguza bikibyo bakababona lockdown ikabate ko mu mberandi. I know that, of course. Nanye ko muntu yina unabe ni jirizi bwanka lockdown ko mweshongozi ndakwata microphone, it's another kind of, you know, tikirungi konka still never natufunira. Yeah, kandi n'abandi bona batarafiki bagifunira muri lockdown. Trust me. So of course nanye usasire karabizaho umushobo yawe konka nanye kukwata izina kutandika kuze ni lockdown series kwa mukaga tumaza ntinyenyenka so lockdown. Anyway, so generally uryomwe ari ba stakeholders ba entertainment right now, all artists, otunire plan chako batubwire zako batera kibogo konkane nendo. So muri omuhadizi ningo murebi enkunze ya music wicara kori ayitebekanisize ki zo kurita concerts zo tutera kacheka stadium mwenje nogire yabuce bijya twajeretire mpira nane kinihiro nane kinihiro tutubahangu mushawe nito tubaza kukikora gari hati nyo naye bitana niyo nabandi kabasha tubarinki we can do it na yabandi nkabadonizi basta Nogu tushitira heavy. So Mr. Vally Music ukatandikira music utandikira muko mama jumana kandani mshongore turabire mu in simple terms urugendo rwa music kuruga ayizo bado kubanza mpaka kukejesha hatu rumuntu gambe karabaho ukatandikira mu studio yanyu muta wira ni ukaproducer kama mitabi yasi na kwa hiyo shongora mitabi chapa then kanta kezi bilivani nishongora bini cheba nikoranta na rugayo na Kampala na kishira bobi wani basi hapo chike karimbi yanamiriza na mhandikira hiyo shongora kachimao chamshemiza ya studio offers n'ibindi byona yampana kandi na remember Firebase. So by then kan Vally wani by the way naniza kuchukubuzaho ukawatira gusa of course mu rugendo rwangu so Firebase ya kan Vally wani ya bikora kuko yabikoze ya in step ya mpira of course akuba nyoni nkiriza ngo uri mu shomba kandi nono ishongora umuntu nza kuchishobora umesha situation gusa wanyakirire come blessed me so nina nimeta chance kuliko ahanga yankore binabi ntako expecting and I became what you see. Now we see you as Vally Music from Vally wine. Vally Music nazarwa. Vally Music nazarwa ntunga mo wagitera na Uganda, so the two districts combined. Tizikini aro distance agataho konka if you happen to combine them karugamu Vally Music. Aruchu wajang no kungambira awench upcoming artist na shongoro muntu upcoming artist shonga wench na gambira na shongoro muntu abandi mbaba takumwenda utokukima national jangu bamushashira kuza kwesho izintu bese mturuka mwenda yes but no ine kumano yishongora mpaka umuntu hari nchaka kuselectinga akakuexposing atawali. So abo kwa nishongora bana mamba jangu arugeyo na mamba bateri kuchokuru bayo uchige so nchwanchi maisa that right person is not there in that show. Yeah, kunka if the right time hits mubano yishongora abantu tumaruga mu muntu unaninga akweta korante bankore ibyo so omre hutu Nkore media oteri ari Nkore media kando chene Beazine ZDJ tuna Vally Music just tuganira makama chene tuja kumureta tuganire one on one kamwari kamwe so iburyo kwe nobasa kwijoranga nito abaryo ko mwine business mukore Advertise nito tubatero borango audio ko noenda computers noenda gukora lyrics noenda videos photoshoots everything ukwatagana nito hano yari Nkore media yari yabashije bakaba bashomere editing videography na photography nka of savage nabandi iwe turakore kwatagana nito tuchitere Vally Music turumi tuizo kutematema no kuhendera how are you related to Western music artists akuba uricyo tu banankeri
zakakwata. So to yondere very music and how are you related to Western artists? Akuba according to my research ningasheti ebinkura tokutura Mbarara munonga. No tegenda tulira international network nga internet. We are almost related to the people from America. What about Kampala to Western America? How can I so no one anyway guys. Yeah, I mean ariho enyuma ho wanja ngo kukora fire base as a principal ningashi ghetto boss zirentaro zabo bebe kamiliyoni era still zikirimu wade tizikiri nkazire zo kwebugana mukendera ziro bebe kuruta kuvugira motoka mukamoja. So ekintu tuzo kumanyisa omubeshongo z'abahati zikirimu zo tizire zentomi zo kubugana baketera achirimento uyu chari wa karwana internet katera internet so kachirimu content utera internet konka nothing dirode kurwana n'umuntu wena oyireho katoto no yabana chankanya ngo kandi ifiko session guest ine makuru tuza makuru so tinyine wundi ready kuba ningwana nawo butome bwa internet oyireho I'm ready to promote whoever that promotes me. You get nani ndeba no basa kumpa mukono na nyine basa kuhereza that is that konka kandi kine cyakunyongeraho. I think it's high time to leave him. Imbani nkwetegeza turimo tumarira netwenda uturabiremo wanzire neteshongoro cha mbino muri 5 kibemerire I know ebyo runo promoting as so far byeshongore ebyo nebitambura bita mbino muri 5 ryo ne kubona 11k YouTube cyo nsanga abantu muri wazo muri reality ngabari nanandike wanga estimating ngo utaro umuntu kureba video yana direba wenka Tristan sa kujore kama so YouTube done bara 1G you get so it don't bara ngo at least double you get so kongaza time zingamu zibazi yes you get ntwenda utwereke iwe Nkore music watoja abantu expecting shows kutera iwe Nkore omuhagiza akusubire muki ninga kuteka teke muco ubwo mwaka gumka levazi yabikunurira Zote ninkubahereza ushongoro nkabushatu buri myeze eshatu nse kuba ntwamwe y'ishongoro buri myeze eshatu kikabire kiri buri mwezi tubaye ikishongoro mwezi tubaye ikishongoro bakati tuza gukora so nse kukosa mwezi gumanicho yego bakutegereza so abakuri nse kuba tukosa mwezi gumanicheka wa ikishongoro aho gundi gumanicheka ikishongoro aho gundi gumanicheka Saba kutureba Nkore media tukine Vally music hano harugari ya situation booth ekusinzira umukintu cyo Kampala bukoto opposite biwe kizimbe cyo bukoto hapa so niye kusinzira katwereze kije katabangurira Mbarara yi yo kubatabangura kandi no kubagitagira kuko twa no muri 5 tuba hamwe yabuzuma mutukwasire I accept mutukwasire ntwenda owakuba naenda Vally music nakora naza YouTube naza internet nyenda ujua mbaga yanje nyishongwere hari n'ibyo biriyo guy namba yesu ni nyenda Vally music ndamuvugane tuyishungure anyishungurire ningashi nyine yakashukanje nyenda nyine namba yesu ituza kukoza so ko kubona wanyenda n'utera namba yesu kukana ya management no Gamba nabo kubona ibintu kirebe kidongo to kukireba kwetegereza kubasa kubana icyabone katito nitwantugambira abarebe bitso so abarebe namba yesu 0774 31 28 30 don't be poor 0774 ingashi 0 mushanju 31 ingashi ashatu nemo 28 ingashi 28 30 ingashi 10 nambejo gitereho utakabipinga kandi utere inshonga ko terero mu kibemeriye akape I can run mad for you and we don't amaze you for your love I go cry for your pressure go die tuchino rugendo warai baby ownership is mine
yo babochi bemerire umutima tibaterire babochi bemerire umutima tibaterire. This is a mad tune. I love this one among your songs. Guys, can we nominate no janga kandi yejunka ejo ni basa no kujuruwa kwatera muri baza kondo kufuno wa kwatera muri. So that is the right reflection of good music. I really love the vibe. I should rather live music. Yeah, I get it. So nanisha bavare music basibure baba kutureba bagambira ibigambo byamero kandi baraganise no garukugumo ijo ganire nabari Nkore media. Nkore media neyit of course. Yeah. Nendo mwanjere y'abanyankore. So Nkore media neyit. Manyine kubanyimba full time. Then animba bakunda mnonga mukuchiro kundu kwekunda kangamba echo because I think was explaining animba kunda njereje. Mwongere kutagira Nkore media Beazine no akabi mnonga. Channel subscribe just you see what we are doing. See us and ours at the same time. Love you and Vally music. So warai we bari mnonga Vally music tambura ni twari atandikira kwisia ejesha. So watching Beazine ZDJ ninye nando mimi tambura na Vally music kodi Nkore media wanokore chakabi owadia camera na bameta off savage. I salute you man. Ni producer wa show yeji mwebari kutukunda mukama nakora.